Bonjour, bienvenue au deuxième cours de luxembourgeois. Aujourd'hui, nous allons apprendre les nombres. مرحبا، أهلا بكم في الدرس الثاني للغة اللوكسمبورغية. اليوم سوف نتعلم الأرقام. Zuhören. Les nombres. الأرقام 0, 0, 0. 0 1, 1, 1 2, 2, 2. 2 3, 3, 3. 3 4, 4. 4 5, 5, 5. 5 6, 6, 6. 6 7, 7, 7. 7 8, 8, 8. 8 9, 9, 9. 9 10, 10, 10. 10 11, 11, 11. 11 12, 12, 12. 12 13, 13, 13. 13 14, 14, 14. 14 15, 15, 15. 15 16, 16, 16. 16 17, 17, 17. 17 18, 18, 18. 18 19, 19, 19. 19 20, 20, 20. 20 21, 21, 21. 21 22, 22, 22. 22 23, 23, 23. 23 24, 24, 24. 24 25, 25, 25. 25 26, 26, 26. 26 27, 27, 27. 27 28, 28, 28. 28 29, 29, 29. 29 30, 30, 30. 30 40, 40, 40. 40 50, 50, 50. 50 60, 60, 60, 60, 60.
60 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 100 100 100 100. Maintenant, nous allons vous expliquer comment former les nombres entre 21 et 99. Il faut prendre les chiffres comme ils le sont, sauf chez int, il faut enlever le t. Et ensuite, il faut ajouter an. Et ensuite, 20, 30, 80 et 90. Il faut toujours écrire tout ensemble et en un seul mot, comme par exemple 21, 32. Pour 40, 50, 60 et 70, on fait la même chose, mais on laisse de côté le n sur an, comme par exemple 43, 54. الآن سوف نشرح لكم كيفية تركيب الأرقام ما بين 21 و 99. نأخذ الأرقام من 1 إلى 9 كما هي، ولكن في الرقم 1 يحذف حرف T. نضيف أن وبعدها 20 30 80 و90. يجب كتابة جميع الكلمات في كلمة واحدة كما في الأمثلة التالية: 21 32. أما مع الأرقام 40 50 60 و70 يجب حذف حرف ال N من كلمة أن كما في الأمثلة التالية: 43 54. Pour former les nombres après 100, on prend le nombre, par exemple 100, et on lui ajoute tout simplement le nombre. Par exemple, 101, 124, etc. للأرقام بعد 100 نأخذ الرقم مثال 100 ونضيف الرقم الثاني كما في الأمثلة التالية: 101 124 101 124. Voici quelques nombres plus grands que 100. وهنا بعض الأرقام الأكبر من 100: 1000, 1000, 1000 5000, 5000, 10,000, 10,000 100,000, 100,000, 100,000, 100,000 million, 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 مليون 5 millionen, 5 millionen, 10 millions, 10 ملايين 100 millionen, 100 millionen, 100 millions, 100 مليون milliard, milliard. مليار. Adi, bis geschwind. Si vous voulez avoir plus de vidéos, abonnez-vous. Merci. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات اشتركوا في القناة ولا تنسوا أن تضغطوا على زر اللايك إن أعجبكم الفيديو. شكرا لكم، إلى اللقاء.